kad pomislim na krvave dane i kosovsko selo Likošane, kada vatru terorista otvara 28. februara. Kad je gusto i kada zaškripi, na bojište prvi kreće Cipi. Njega hrabrost od drugih odvaja, pripadnika čuvenoga Saja. Arnautski tuku mitraljezi, Radojica stoji na biljezi. Ivanović, Radojica, junakove priče, ide napred, nikad ne uzmiče. Samo napred, Zajovac korača, ne plaši se ni ognja ni mača. Al poginutoga kobnog dana iznenada vatra se otvara, tamo ispod Arnautskog ambara. Pod nogama krvavi sneg škripi, svoje junačke oči sklopio je Cipi. Zaspao je da se ne probudi, malo je bilo tako hrabrih ljudi. Poginuo je junak u svom stilu, čuvali ga mrtvo u vozilu, da ga zveri Kosovom ne vuku, a celu noć mitraljezi tuku. A Srbija, otadžbina tvoja, ne imade orden za heroja. Legenda o njemu još je živa, takav orden niko ne iskiva. Iz obraza ocem i bratom suze kreću, kad na grob dođu i zapale mu sveću.